keessa wal gorsine walitti himne dadhabnaan leenjoo wajjin aanolee dhayi dubbii walajjecha kafide waan biraatiin jechuudha. Naftanyummaa waan mormineef Itoophiyaa dullatti deebitee nurra fe'amuu barbaaddu waan mormineef dhugaan aanolee awwaalame kan yakkamtoota akka Hayilasillaasee faarfamuusa waan mormineef nu ajjeesuu barbaadan. Isin himuun firris alagaanis beekuu qaba. Du'eetiin sagal gubadha malee du'eetiin sagal gubadha malee dhugaa Oromoo hin awwaalu. Biyya walii jaarrachuu barbaanne wal kabajuu barbaanne ollummaan jiraachuu barbaanne akka jarri keenyattutti hammachuu barbaanne qoree waraanamaa hammachuun barbaanne warri biyya alaatis warri biyya keessatis warri mana kana keessatis kan mana kana aliitillee ka beekuu qabu abadan dhaloonni keenya osoo jiru abadan hattuun feete Oromiyaa qoqqooddee gosaaf amantii walitti hin buuftu. Gantuun feete goota keenya xiqqeessitee sirnoota abbaa irree nurratti hin faarsitu. Oromiyaa keessatti wanni filannootti seenuudhaan murteesseef tokko maal seeta? Erga afaaniin dubbachuun gaagana isaan gube. Erga aanolee dhaquun hagana garaa isaan laalesse. Erga Itoophiyaa dullatti isaan deemaniin dura dhaabbachuun du'a kan nama qaadimu taate angoma isaan ittiin nu doorsisan san harkaa fuunee biyya Itoophiyaatiif Oromiyaa bulchine. Na dhagaya walaa dhageenyu dhagaya. Biyya san keessatti baala taraan hin jaani miti baala isteeraa taanee itti agarsiisuu qabna jechuudha. Akkamitti sirna abbaa irree kuffifnemi sirna dimokiraasii jaara akka isaanitti wal ajjeefnee hin goonu jechuudha. Akka isaanitti wal ajjeefnee wal sakaallee taphaan osoo hin ta'in forfee mo'annee aangoo hin qabannu. Guyyaa adii dorgomnee dhugaa qabnu qabannee imaammata keenya lafa kaa'annee tarsiimoo lafa kaa'annee filannootti seennee dirree Oromiyaa irratti dirree siyaasaa irratti dhugaa keenyaan tarsiimoo keenyaan bilchina hooggansaatiif jaarmiyaatiin caallee argamnee injifannee aangoo harkaa fuunee mootummaa humna takka. Isaanii seenaa kijibaati seera jallataaf saamichaatiin biyyeen bulchinu bakka bu'aata ummataa heeraaf seeraan dorgomanii dorgommii faabilisaatiin quba ummataatiin ol bayanitti gargaaramne heeraaf seera akka gadaatitti Oromiyaa keessatti kan Oromoon tumatu bakka bu'aan Oromoo tumatu Itoophiyaa keessatti kan sabaaf sablammiin tumatu gadi keenyee Itoophiyaa isaa waggaa 150 gamanaan fottoo isaa garasiin fottoo isaa addunyaa irratti maqaa isin xureessaa turan tana yoo waliin jiraanne jan jechuudha. Tolchinee itti agarsiifna. Listen. Yeroon kun yeroo itti orma jala fiignu miti. Yeroo itti of taanee waan taane itti agarsiifnu. Baalesteraa taana hoggaan hin jiru. Tokkummaan keenya shakkiin hin jiru. Garuu hoggansi Oromoo hoggansi Oromoof Oromiyaa yeroon itti ummata Oromoo maqaa ol kaasu yeroon itti Oromoof Oromiyaa qofa osoo hin ta'in saboota ollaa warra isaan keessaa ba'anii jedhanii maqaa balleessan kanas dabalatee jechuudha. Sirna federaalizimii dhugaa gadi dhaabnee irratti deemuun baay'ee barbaachisaadha.
واتقوا في شكنا ولو لسانين دقينا نوي المنبغي سبلوتي عالم قد هيو سينا ففاني نوتي تالتو دا قدنا دومسات هيو امانتي قد قبسا غميسا قبسا ورمو يجو توكم مانتينيا سينا كجيبا ورا سولومونيك دايناستي رتين جارمني سينا تينيا كاليسا بررفمتي بر tokkummaan teenya tokkummaa kijibaa irratti miti tokkummaa waan qawween jaaramte osoo hin ta'in tokkummaa dhugaaf dhiiga Oromoo irraa ol biqilte jechuudha. Kanaaf wanni nu waan isinitti dhaamu barbaadu filannoo kanatti deemna. Shakkii akka abdan nan beeka. Hinatti hinachi barabbarti abadan hin danda'amu. Biyyatti gallee callifnee jimaa cafaqataan turre beeka. Uummata keenya ijaarreera. amma booda biyya teenya keessatti namni abbaa irree ta'uu barbaadu warra abbaa irree barbaadu biratti godaanuu nurra kabiraan jiru namni korojoo hatuu barbaadu warra korojoo hanna isaan barsiisatti gara olii sangalu kabiraan jiru oromiyaa keessatti garuu dhiiga ilmaan nama dila kanaa qisaasne namni dilli kun itti wareegame mootummaa Oromiyaa gadi dhaabu sadarkaa Itoophiyaatitti ummata hiree ofii murteeffatu gadi dhaabuun barbaachisaadha. Kana irratti qophii qabna nu bira dhaabbadha. Kana irratti waan tokko isin himuu barbaada. Haga feete kijibni isaanii miidiyaa haa guutuu malee. Haga feete miidiyaa mootummaatii caasaa mootummaa qabatanii nutti haa duulan malee guyyama guyyaan dhugan mootaa deemaa jira biyya sanitti. ummata fira kenna ka Sidaamaa kana roorroon xiqqaan irra hin geenye zabana mallasaa osoo isaan wittifatan osoo isaan lalanii walitti caballaqanii eenyummaa isaanii balleessanii maqaa kallattii kennanii dabuuf jedhanii ummanni sun dide ummata aadaa ajaa'ibaa qabu ummata nagayaa mormii isaatii yoo ba'u looqee irratti matrayeezii irra dhaabanii fixan ummanni sun abdiin kunne jijjiiramni kun dhufee keessattuu obboleessan keessan kamaadhaa ka Oromoo kanatu hoggana jennaan ammallee naannoo keenya ummannaa hiree keenya murteeffannee qabsootti seenan ni ganne garuu ummata Sidaamaa we betrayed them sinitti hima ummata nu abdatee wal'aansootti seene san ummata heera mootummaatirra hamma daggamaaqin ummata qabsoo nagayaatirra hamma daggamaaqin haati takkitti hin kaasin san olola shira warra mirga saboota hin amanneen xaxamne ji'a lama sadii dura nama 59 waraanni biyya keenya irraa ajjeese jechuudha. Du'a qofa miti. Nama 63 du'e. Namni 59 dhalataa Sidaamaati. Miidiyaa kanarratti garuu kan dhageettan ummanni Sidaamaa bataskaana gube ummanni Sidaamaa saba isa keessa jiru haxaa'e jedhamee ololamaa ture. Kijiba maaliif kijiba beektu? Dhugaa wallaalaniiti miti haqa jirtu faaktii san wallaalaniiti miti. Kijibaan ummata Sidaamaa maqaa balleessanii hogganoonni isaanii akka jirutti angorraa ari'an ejjettoonni isaanii akka jirutti hidhaaseen akka ummanni sun dhageettii addunyaaf ollaa dhabee dhugaan isaa awwaalamee ammallee bulchiinsa hin barbaanneen eenyummaa hin barbaanneen ukkaamamee akka turu kan barbaadan. Dhugaan garuu dhiibbattee dhufte qaba. Dhugaan dhiibbattee dhufte. Akkamitti dhiibbattee dhufte? Ummanni sun hogganoota narraa hidhame jedhee fincila hamaatti hin seenne. Ejjettoon narraa hidhame jedhee rakkootti hin seenne. Obsee taphuma isaan baasan ka guyyaa dheeressuu sanitti seenee guyyaa dangaddaa sagalee kennate arra 98% naannoo mataasii uummate jechuudha.
nulle ranafu isinitti baay'ee maqabsoofne baay'ee wanjifannoo finne of janyami takka hiree teenya akka ummata sidaamatti murteeffanninu takka mootummaa teenya hin jaarranne waan nuu ta'uuf hin taane takka hin filanne jechuudha. Nullee nu ga'uu qabdi dabareen filannoo itti aanu irratti yoo kabiraa dhabame jajalla diinni ergatee ittiin nu cabsuuf keessa hara qaqqajeelaa haadha abbaan eebbisan filanne kabiraa yoo dhabne mootummaa nu fakkaattu nu dubbattu nuuf ergamtu ni jaarranna jechuudha. itti aansee warra alatti hafeefin afaan kaanii waa jedha. በስተመጨረሻም እዚህ ውስጥ ሆናችሁ ቋንቋውን ለማትችሉት ወይ ደግሞ ውጪ ላላችሁት መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። መልእክቴን አጠርላለሁ። በዚህ ሀገር ይቅርና በእኛም ሀገር ባደግንበትም ባህል የማይቀበሉትን ሐሳብ የማንቀበለውን ሐሳብ መተቸት፣ መቃወም፣ መጋፈጥ መብት ነው። ከመብትም ያለፈ ግዴታ ነው። ስለዚህ በዚህም ከተማ ሆነ በሌላ ከተማ ለተቃውሞ የወጣችሁ መብታችሁ ብቻ ሳይሆን እኮራባችኋለሁ። ለምን የዛሬ 3 ዓመት ቃል ስገባ ነበር የኛ ትግል ራሳችንን ብቻ ነፃ ለማውጣት ሳይሆን የሀገራችንን ህዝቦች ነፃ ለማውጣት ነው። የታገልነው እኛ ተናግረን ሌላውን አፉን ለመሸበብ አይደለም። እኛ የታገልነው ስለ ራሳችን ስንናገር ሌላው ስለ ማንነቱ እንዲሸማቀቅ አይደለም። የኛን ዓላማ የኛን አካሄድ የማይቀበል የማይጥመው ሰው መቃወም መብቱ ነው። ያ መብቱ ሊከበር ይገባል። የምጠይቀው ግን እዚህ ካላችሁም ተሰብሳቢዎች ውጪም ከቀራችሁት የምጠይቀው ግን አንድ ሀገር አብረን እንድንገነባ ከተፈለገ በእኛ ሳይድ ስህተት ነው ብላችሁ የምታስቡትን ነገር እንድንረዳና እንድናስተካክል ከተፈለገ አብሮነታችን ተጠናክሮ ያሉንን ልዩነቶች እያጠበብን እንድንሄድ ከተፈለገ ድጋፋችንም ተቃውሟችንም በጨዋ መልኩ መሆን ግዴታ ነው። በጨዋ መልኩ ከቀረባችሁን በጨዋ አቀራረብ ከመጣችሁልን ከግማሽ በላይ መንገድ ሄደን ልንቀበላችሁ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። የህዝባችንን ስም በሚያጎድፍ መልኩ የህዝባችን አንድነት ለመሸርሸር በሚሞክር መልኩ ጀግኖቻችንን በሚያጠለሽ መልኩ ከመጣችሁ ግን ከባሌ ጋር ወርደን አንባልግም። ጆሮ ዳባ ልበስ ብለን ወደፊት እንገሰግሳለን ማለት ነው። እንዲህ አይነት አጸያፊ የሆኑ ዱርዬዎችን ለሚያሰማሩ የፖለቲካ መሪዎች እነማን እንደሆናችሁ ስለምንተዋወቅ አጭር መልእክት ላስተላልፍ። ምንም አይነት ስድብ፣ ምንም አይነት ዛቻ፣ ምንም አይነት ዘለፋ አይደለም በምላስ በጥይትም ብትመጡ ከእንግዲህ በኋላ የኦሮሞን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ኋላ መመለስ አበደን አትችሉም። ይሄንን ስለተላቀረርቶ አይደለም፣ እንተዋወቃለን። ምን እንደሰራን ምን መስራት እንደምንችል በደንብ ስለምንተዋወቅ በረብሻ በመበጥበጥ በመሳደብ በመግደል ህዝባችን የራሱን መንግስት የመመስረት ዓላማውን ለማጨናገፍ
በምርጫና በውድድር አሸናፊ የሆነው ሐሳብና ፓርቲ እንዳይለይ በፎርፌ ወደ ስልጣን ለመምጣት ወይም ስልጣን ላይ ለመቆየት የምታስቡ ካላችሁ ተስፋ ቁረጡ ነው ማለት። ማንም ተጨረጨረ፣ ማንም አጭበረበረ፣ የሚመጣው ምርጫ ላይ እንሳተፋለን፣ እናደራጃለን። በምታውቁት መሰረት ደግሞ በስትራቴጂ እንመራለን፣ እናሸንፋለን። ምክር አለኝ፣ ብራዘርሊ አድቫይስ። የምትፈልጉት አሃዳዊ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ከፈለጋችሁ፣ የምትሰብኩት አይነት ኢትዮጵያዊነት በሌላው ላይ እንዲጫን ከፈለጋችሁ ከእንግዲህ በኋላ በጠመንጃ አትችሉትም፣ በጉልበት አትችሉትም፣ በሚዲያ ጋጋታ አትችሉትም። በምርጫ ሳጥን ብቻ ነው። በምርጫ ሳጥን ማሸነፍ ከፈለጋችሁ በወሬ አይሆንም፣ በጩኸት አይሆንም። የሚሆነው እንዴት መሰላችሁ? ሐሳባችሁን መጀመሪያ አንጥሩና ክሊር አድርጋችሁ አስቀምጡ። በሁለተኛ ደረጃ ያንን ሐሳብ ተሸክሞ ህዝብ ውስጥ ሊያሰራጭ የሚችል ድርጅታዊ ብቃት ገንቡ። 100 ሆናችሁ ለችርቻሮ አትቅረቡ። እንደኛ ተቀራርቡና አንዱ ነው። ልንገራችሁ፣ አሁን ችግራችንን ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ እያለ አንድነት እያለ ለሚለፍፈው ቡድን ሄደን የምናናግረው የምንደራደርበት ድርጅትና ግለሰብ እንኳን የሌለበት የተዘበራረቀ የተበታተነ ኃይል ነው። መቼም ሂድና ከሰሳዳቢ ጋር ከባለጌ ጋር ተደራደር አትሉኝም። ይበቃል፣ አይደገምም። ሉክ አሮጌዋ ኢትዮጵያ አትመለስም። አምባገነናዊ ህዝባችንን ሲጨፈጭፉ፣ ሲዘርፉ፣ ሲገሉ የነበሩ ከምኒልክ እስከ መለስ ተመልሰው አይመጧትም። የዘራፊዎች፣ የአፋኞች፣ የገዳዮች ስርዓት ከነፍጠኛው እስከ ወያኔው ተመልሰው ኢትዮጵያ ላይ አይነግሷትም። ወደፊት ግን አብረን መራመድ እንችላለን። ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፌዴራላዊ ስርዓት የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ፈጣሪ በሰጣቸው ምድር ላይ ከመሬቱ ስር ባለው ማዕድን ላይ በመሬቱ ላይ በሚፈሰው ወንዝ ላይ ከመሬቱ በላይ ባለው አየር ላይ ፈጣሪ የሰጣቸውን እስከ ዛሬ የተነፈጉት ላይ ሙሉ ባለቤት ሆነው ያለማንም ጣልቃ ገብነት ያለማንም ዘራፊነት የሚያስተዳድሩት ፉል አውቶኖሚ ያለው ራስን የማስተዳደር መብት የተከበረባት ኢትዮጵያ አንድ። ሁለተኛ የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን አስተዳድረው ሀገርን ደግሞ እንደ አስተዋጽኦአቸው እንደ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦአቸው እንደ ህዝብ ብዛታቸው ተቋዳሽ የሚሆኑበት ከስልጣኑም ከሀብቱም ተቋዳሽ የሚሆኑበት ኢኩዊታብል ሼር ሩል ያለበትን ኢትዮጵያ መመስረት ከፈለጋችሁ እኛ የእናንተ ፓርትነሮች ነን፣ ሁሉም ጊዜ ዝግጁ ነን ማለት ነው። እነዚህ ሀሳቦች ለምርጫ ይቀርባሉ። ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከግልምጫም ከእርግጫም ከፍጥጫም ይወጣል። ባለ ጊዜ ከተባል ባለ ከተራ ከመባላችን ካልቀረ የኛ ተራ ምን እንደሚመስል ማሳየት ዝግጁ ነን። የኛ ተራ ኦሮሞ ባህር ዳርና ጎንደር ሆኖ ቋንቋውን የሚችልበት ሳይሆን የኛ ተራ ኦሮሞ በምድሩ ላይ ተከብሮ ውስጡ ካሉት ብሔረሰቦች ጋር ተቃቅፎ ቤኒሻንጉል ያለው ጭልጋ ያለው ትግራይ ያለው
በዚሁ መልኩ ራሱን ችሎ እኔ አውቅልሃለሁ፣ እኔ የቀቀልኩት ይጣፍጣል፣ አንተ የተቀቀልከው ይመራል በሚል ህሳቤ ሳይሆን ተቻችለን ተከባብረን በምርጫ ሐሳባችን እጩአችንን አዘጋጅተን መሰል ሐሳብ ካላቸው የፌዴራሊስት ኃይሎች ጋር ተቆራኝተን ምርጫውን አሸንፈን ህገ መንግስቱን ለሬፈረንደም አቅርበን አጸድቀን አብዛኛውና አብላጫው ኢትዮጵያዊ የሚወደውን የሚደግፈውን ስርዓት አንግሰን የኛ ተራ የኦሮሞ ተራ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተራ መሆኑን ለማሳየት ዝግጁ ነን። ኒጋያሚ ወንደን ሲንጀው ኦሶናሳ ቡለል ቄሶ ታፍሸኮተ ይዱን እንጅሩ ጥቁነቶ ነገያ ዱር አማታ ነሞቹ ቀም never ufduba deebuun qabnu yaada